êrişên Supayê Tirkiya bû ser derdorên qeza Zaxo dengê şer û pêkdadan di navbera wan û gerîlayên PKK da bûye cihê tirseka mezin li cem hawlatiyan. Nahiya Derkarê ku dikevîte rojhilatê qeza Zaxo, ev nahiye bi dehan gundewaran bi xwe vedgirîtin. Belê zorbey xelkê gundan qesta nava bajaran kiriye û ji ber êrişên Tirkiya û dixwazin ji welatên zilhêz û civakê nîvdewletî rêgiriyê li Supayê Tirkiya bigen da ku pêşrewiyê di nava axa Herêma Kurdistana Iraqê da nekin. سيادة القانون السر عراقي هبت اختراق ما يتكرني غير دولته يعني ابتشتنو مثلا ترك ديت يدي ديت ايران ديت يعني تشينابت لازم او دولة او سيادة القانون وبدستي رئيس جمهورية رئيس جمهورية شيت مثلا نهل اك نفر داخلي اراضي عراقية ببت بيابتشتم شو طلب كنا بتشتبوا ما بكن ده هر شب ما قول دنگ توپ و طیارانه ام نشینش بر بن ونندی دنگ تید جام خوازن وان شراش ویره ببن آره والله دام اف ترکش ناف مدر کردن اف ترکش ناف مدر کردن ده خوشتر بد راستی شناف مدر کردن مروفیش یا با براحتی نوسته با مروف براحتی نوسته با خوشیک بخبره با Rêveberê Nahiya Derkarê wesa bû dengê Amerîka diyarketin ku ji destpêka evê operasyonê ku li rêkeftî 15 meha borî hat bû destpêkirin, zêdetirî 700 moşekan ji layê leşkerê Tirkiya ve li çiyayê xamtîrî û dewroberên wan dayne. Piştî cêgirkirina pasewanên sunûriyên Iraqê, hindek dever ta radekî aram bûyne. اف هێرشا وان بیست ڕۆژە هاتیە کردن شلای لەشکەرکێشیە تورکیاوە بەرامبەری وەکو بەراورد دڵگەل ئەم بێژین ئەو موشک و تۆپێت هاتینە هاوێتن بەرامبەر یەک ساڵێکینێت پێشنوکە ڕاستیژی لێ خۆشبەختانە پشتی و بڕیار هاتیەدان هەندێک خاڵن پاسەوانên سنوور بهێنە جێگیرکردن ئەوان دەڤەرên مەین سنووری بویە نامەیە ku hawlatên me pitir aram bîne piştî ev hatîne cêgîrkirin daxwastiyên hêj cihên jî bihêne cêgîrkirin bo pitir ku da hawlatên me et aram bin. Ebtinê li nahiya Derkarê zêdetirî 25 gund ketîne ber êrişên Supayê Tirkiya û gerîlayên PKK li silsila çiyayê xamtîrî û rîbarê Hîzil û zerer û ziyanên evan deveran nahêne texmînkirin ji ber ku ev devere heta nûken net aramin û dihête gotin zerer û ziyan li kertê çandinê û geştiyarî gelek keftîne. Kawa Emer dengê Emerîka, qeza Zaxo.